Kevin Nkoaa wonyo bia e wo Ghana mu wo mo bra bia e wo Ghana mu it's me voice about the youth for Japan minim se obi a friend ke de Japan wa bo brasre Kevin Taylor enti me no min trama Kevin Taylor ni di ke Japan atem na min tra ho sausu na Akufo ado wa bo brasre Kevin Taylor min trama Kevin Taylor eni di na Akufo ado atem na me ani mo bra yi men hwe no ese me ba be ka chen se wonyo bia enti wa wo hwe me se woni me maame se woni fa so me maso pa o me tie e ka nya me fele pa o pa truck na me twe ogo ka nya masem me matra puto wo mo matu ko mo bra bia yi a mu di na do atami wo mu no ma se me mo because mo bra me tie ma expose me mo bra bia se o di na do atam o di ayi Kaleja Japan atam etia mu bi ne mo bra etia ba bedi wo mo bra ne papa atam tie e papa no Kevin Taylor ka se mu mi en topic no so share video na like me page no orofo e bia wonim se me ntesa but na wo mu social media na Ghana for do mo kire no ya mu bi no ya mu bi no de obi ya no enye no ya tietche ni ahwa yempe nti ase ye kire sanipa no na sanipa no se da bi ade a meye tie obi ene obi susu di bi ye me na ono so ada adwan no hu se sa ade a meye se ne nye sa ade a meye se esa me twa to we se ne bi be ye me enti wo ye Ghana ni e bia wo timi me ye de meye wo timi me replace ankofo yi sham life mame yamu biya enya forma de se ya ne boye bra metiwo me nwale minni baby da me ncha no akase bra me serew ade a wo ye de me fele da bi oba me ne tie kra no ono no me ena bia me ne me yere tia enka de me ye kamiri betumfu matie okay fine Kevin Taylor wale ne yere ntunufo are you there Kevin Taylor de wale ne yere ntunufo Ghana from classifo ma ya bia wale ya krumu tuyafo entina mi amem wale he osuja ni mi ye we dia free munya me na menya bi na omucha ya mechai orofo ye come me topic no am se na me ye clarification na what me semase e bia unu anka se abrantie wo mu no ho e na abrantie e na wo pa na wo ye sei da bi o wo mu amoye saro mu nche me etimu ma mi di kankan se me ho na won timase o mu amoye sa no wo mu ni o mo se e cha wo mu me ti wo me sie wo ja me wo mu mo sie wo ja wo mu no on jimi o mu jimi ti mu ma mi su mi jimi bi nkire wo mu why mo mi enko e me se Abrante Kevin Taylor enumre ya me ntinase e di ntina me ntinase Kevin Taylor aye video bi e di amaye nua ba abena akoko waya video ama abena akoko ene o che abena akoko egu meme mas or for me network mo fan I don't know what is happening. I don't know what is happening. I'm from a Wi-Fi company because the thing is, these people, they are eating my money and they don't want to give me they collect Wi-Fi tools. They are trying to, you know, above 18 years. But the Jimmy, now we are feeling say, Ababa will be a friend. Say, what brony? Woman follow so, say, I'll cross any banner. Emma to Webby. Woman, money matter. Hanum na motion. And a baby, I'm more Bradford. I'm a Bradford who Jimmy social media. Woman, mo share video. No.
na yenko ne saa man fa ne sister so to ne che Kevin Taylor chiremu se abena kokko bagu Stevia Pia no ase. Yes, Stevia Pia de on pen wasem. We all know. And it's not good for you guys are disgracing the good people in Ghana. So Kevin Taylor will say abena kokko bupoti guni penny mas or you above 18 years. Now when you're 14 years care and so be na da anya news. Kevin Taylor watch me oh. Ura from watch me. At the same time, Ababa will be that Kevin Taylor mention. I a friend say wa broni. Baba pay fame. Our Ghana for. Baba pay fame. Our politicians be ho. Baba pay fame. Our no sa akwasi ampanyini Kevin Taylor na ho. Enti anu I a friend say wa die so what Canada. And wo no because ku for do de Kevin Taylor mu no na to de mo ma me kana na to de Kevin Taylor mu no enti koya na do no de Kevin Taylor kire mu se no de yamu nanim ase because na do de ono Kevin Taylor kire mu na do de o mo bra enti Sylvia Pia abobra Stone Boy abobra sa akwadi abobra Shatawali abobra Taylor so wompe enti wo be kana dra kire amna kokko na no Kevin Taylor no refi no kura say the same Kevin Taylor no obetina social media so a otimi di sa akodi atem otimi di Stone Boy atem otimi di Stevia Pia wo bi atem Kevin Taylor refi o share video no mami o mon share to platform na mon fra Ghana formera no mu metie so mu so Kevin Taylor nobody is nobody and Kevin Taylor is nobody to my life because Kevin Taylor is nobody to Ghanaians. Let me say this. Onunu kwa Taylor ko gu Ghana for me manimas. En chane die beba odina nsa na otu kwan. E bia na abena kokwa be kase Kevin okura wota free ansa na okọ. Eti ala fedie obe reply abena kokọ. Se abena kokọ nya ni nkura sesem no. Afa no se Ghana for ma ya ne bi nkura sefo. Afa no se Ghana for ma ya no